Ka kenhun kinong tri Asha jongka jela ki bahapo ka Shatri jongka Meghalaya Asha Workers Union habaya keren bat kilat pathai kubor ka balongru hadin balakut kapor bakane ka kenhun ka labu ya ka jingdawa hakamat ka sarkar jela bansiu ya ka bainong jongki ka bala sakut nadu usnem arajar khatar kine kinong kitkam ki bahakmat kane ka kenhun ki bakentup ya ikong Mirajun Mersing ibadei i president bad ikong Soni Kharjana ibadei i advisor kila on kata ka khandai tarik ubenai Jun arajar arpuwe kin sange no mantre ya ka kam namar ka jingle menti jong ka sarkar jela Asha Workers Union mentagasi khandai tarik benai riu arajar arpuwe ngila ai ke jing pentip sya ka sarkar jela nadu mentagasi bagi Asha jong ka Meghalaya state ke badan pok Shatri jong ka Meghalaya Asha Workers Union lani mau kumbang jukot lengkot kila sange no ya kecing rekam kejongki ila penbana ya kene kesrai kejongi nadu mentakasngi hadin mengila apha ya kibun teli ki memorandum ki biadai sha health minister kumjuru sha chief minister ngila yo kecing kendu ba health minister jongi bania kran halor kecing ka baki Asha ki don ten reina kaliang jo ka sarkar kasnga banthi ba kaklam ai kanu ke juba pha ka biadai ba kecing ka bangi ngila pen pau shiki te ka memorandum ka bakhaddu ka bangi pha sha health minister bat ke jingi kendu ka bakhaddu bat I kadai ka bangi layu hiru bane show meeting hapo ko office jeng I shapo secretariat kadai men apply tarik April jong ne usnam uba menta ar hajar arpuai ti henry ni klam yu I ka pat kada ka shin ka bana kaliang jong I isim khia halor ki jing ki bana kaliang ke jong ni penpau ti bat kumjuru na kaliang jong I kumban shupin kan mau khandian ngila ai pore ko sarkar shita yo makin siulut no ya baro khat kidius ki basa ki jongi kumbangi la ju penmenah ki news ki balada kadius jongi ka badai ke ABS MMBS ka basa teng na du usnem ar hajar khaar tingila dawa na sarkar baka ong ban ong baka sarkar kan siu dap lut no ya baro khat kini kidius ki jongi ti ba kumjuru mi dawar ya ka sarkar baka di ban siulam yangi ken kumbaka siu ki kumba kasi wiki Asha wiki state mo nama kandiat kumbansiya tu ya kata every year na kalian jongki Asha ngidon ke conference meeting kabangilong sis namo kumsha Delhi sa visa kapatam sa wiki jela tingira ya ka report ke bakalang ken jongki Asha ke badon wiki state ke wanra ke state ke jongki ke wiki Asha prajar si pawajar ka hajar ter kumta nrek ai ka basusi ber ka basu leran kalong banaki Asha jong ke jela Meghalaya jongi ni klami ban penpau si wiki state ba ka state ke jongi ru kale alang yani kumba wiki state kile ai wiki Asha tekat hadu menta ka ai ka ba ka Meghalaya state ke jongi ka sarkar jela kale ai ki Asha jongi ki badon po Meghalaya state na kaliang jo ka central government kala penbenaya ka ananarium ka bakang siu ar hajar tengkashi benaya ki Asha tanrai hapo Meghalaya state ke jongi ka kala insentif no kane kat hadu menta 4 don kilo ki Asha ki bayo ya ka ar hajar tengkashi benai di habani lab ikine ki ai na kaliang ke jongi kum kinong yalam jong ke union ngimban si banginlet pensuau sya ko sarkar binlet kerpat sya ko sarkar ban pensuau ki halo ki jing ki bangi ngidon bangi ni kuak banyo ya ke jing siu kumba ki Asha ru ki yo kendiat ni ne keren ini apa hak bayade badu covid ru hak bayade badu covid ya ki Asha ki penmang bakin siu si hajar tengkashi benai bakin trayu covid kata ni trayu covid nadu lasia ka kisah kidang siu ni mentausnya hau benai march ti kabat ku ke jing yu nadu basdang jong covid ka state government ke jongi ka thungkam da ki spa ut ki brio ki covid staff ki bantrai na ka banta jong covid ka starting salary jongki kandai khapra hajar bat apau hajar kabaya ki Asha ki pendurut ikakam jong covid khapalat bani ki staff covid bani tamla ban siwi ki Asha sal hajar ru hajar lani khapra hajar apau hajar kumba kasi ulang ki bani kani kadai ki jingli ben persya jong sarkar jela hakabede bat ki Asha ki jongi hadin bani la pha kum tu ya ki jing ni la pha ya ki jing tep shaki lengba ki news ke bani la penmi lengkap news ke bangi la penmi men ka kharwai tarik jong mentau benai bangi ong ba ni ap ya ke jawab jong ka sarkar hapo khat tarik balada kam jawab ni hapo ka khat tarik kebut ngimban se ni haban ya be khmat mo temenen kala de ka khat tarik reina kaliang jong sarkar kam don kanu ke jawab bakan ai ni ti bat dia ru ngoko ban penpau bumi kat no ke basu ngo ban yu ka ba
kebasmo lungok kan habang UI kan news ke bana kaliang jong health minister Ukraine men khat new tarik jong mentau benai ki asha baru khat kisah ha ko namar na kaliang jong health minister uang pangalak dek pelat ya kepisah jong ki asha ka badai shi hajar tengka tengi kwa akin ba health minister jong in pensai namar hang tu iklam pensai bat iklam tip hiru kan ki shi hajar tengka kan dei na ka benta ka baki asha jong ka Meghalaya state hi baru khat ko wi ki don 1,000 aspak sampu frangun. Tekani kasi hajar tengka kandai kebanyin hapanya sam hapdeng ki 1,000 aspak sampu frangun ki asya ne kandai keba si hajar tengka nak kebentai wi asya ne. Batak no total amount yang kata kepisah keba ipelan. Menu katno kata keba ipelan dia kata kepisah. Katno tengka asya ide ban marwai ide ban yo ya kata kepisah. Bat kata kepisah kadai nak kebentai kai. Tingi baru khat kum kinong yalam jang kamu idon hapade ko ngis ngomong habang i kikot kubor haki kubor ba mai ila kerani ong ala de pelat ya kene kesi hajar te na kaliang ka jongi ngi ko ahiru ba na kaliang jong isa mo ai health minister in sobhavan pensai kandiat halor ka baya dei ba kate ka bisa dia kandiat shishu kum manusia keren ha ka ba halor kani ka strike ka bengi sim menen ni la don da special meeting hi jong ki asha jong ka state barok ka koi ki badon hapo ka shatri jong ka mau ni sneu bengi nom la shi hi bengi nang tre ka kam namar sisen bengi ni dang dei ki brio ni don kam ban bam la da khlem ka bam ni nom la hi ru bengi tre ka kam ten re ke ka ba pelong ki asha menta ya ki asha la pelong ki bekin sutre ya ka kam khlem don manu ba perkhat na ka benta ka bam ke jong ki ho ni i hapo kan during this covid time mo kibana kiwai ki department ki ai silang bat ke department nimla bandan ya kata ni ai kublai hiru ni phai ki jin kublai sha ki policy department ni pha ka jin kublai sha ki block department ni pha ka jin kublai sha ki social welfare department namar play link ba ka jin terilang jong ki bat ke health department kala bansi ya ka life jong nu re ke ke bani solusi kalong bakat hadu menta ka klip mat mundon manu ba ko bansi ya ka life ke jong ki asha namare ki asha la su patrai covid la su pakru dia covid ki om bikin siu si hajar tengka ki asha menta kin trai si hajar tengka ka bisa kin haban ab hadu next year hatu ki asha jungi ki la ban trai klam kabam lada idon ino asha jungi ibayo positif mdan mana basi me ke jingkit klik na ka ban ki asha ki jungi kalau ka ka ban sosi ndai ka bat kumjuru na kaliang jonga hi marwai ngam smula te ban priang babaro ki om ki asha ki de ki frontline workers lada ki asha ki dei ki frontline workers ka government kala dei bantret ya ki asha kum baka tret lang ya ki wei ki frontline workers ya ki wei ki frontline workers phi ai da jing siu ko ba he phi pha ya ka kam nrei ki asha khem kono ka jing siu phi pan nang tang sia ja tengka kamu phi pha ya ka kam hatu phim don jing snow pa phin ong ki asha bikin dei ki frontline te na kaliang chong ka Meghalaya asha workers union ni da ko wei ki jing mut nila sim ya karai banadu menta ka singin sani aslo ni ke jintre kam jami kat ba ka state government hi kampat aya kano ke juba halor kini ki mat jing dawa ki jongi India ngakwa penkenal biang ha ya ka city dan ni memerdam ke bagian lepa syuhat kumbaila mention i presiden mentan ha ka arpula trik bana Ukraine nila ha bat ni mention hiru ha ka tu ka city ha tu memerdam ba semua bahasa pelat no yang bisa jong ke MMBS bat ke ABS kepada kepala sokut na do usnam hajar khat katalikan up to date iru kat nang ya kesini kan dei ha tu ke ngidang mention do khat do khat rahan rai mentali kan nang bon namar ya tu ke pending na do khat lu timla ban sil tingila kha hang tu ha ka bede bakaturu isa hak ikhampat reply ru ini la insil ni innun sil no ru nang ta susu ti mendai tangkata kabengala mention tu ki PPE kabaya dei bat kabaya dei bagari klam covid ki sanitizer ki hand glove nang ta susu kini ki bentendan kam na kabenta banukun ya uni covid na kabenta ki asha ki face shield baru hangila apa na i henrai ha kabakadu ha kabaya dei bakatu iklam reply ru ini nalo kata ngiladap ong hiru ba semua bahasa bakin pelak kini ban ano kibat hidung kat jinun kam ki asha hadin kata haka sautrik ipha biang syaka city syek director Dr. Amanwar men sautrik mentau penai jun ba so bahasa bakin pelat yang bisa nang tak keju hi kejing kha jangi syaka health department ru ti ngiyo ka return city haka khat sautrik na
naga health department na DHS ti ngan cuman jam kendiat ki points ki ba na ketika sithi bingla dapat nama kidan ki jaka commission transport southwest kidan ki jaka ki ba ka sokut kim pelat ki ong ba kedan ke technical problems technical issue ti hakitu bikimla bansi lingba ka PFMS to ya ketungi pediang to le sen re la kata kila persya kila ong persya ne dengan sebab check nang ta susu hakabaya dei bat kani ke MMBS bat ABS na ka health department hi ka krenshan ba ya kani nadu 2000 hadu haja khat prahi nadu 2012 kila dat pha ya ka sanction ba ya kila dat pha sya kan ya kani period nadu ada khat pra hadu haja khat pra umat kila dat pha sya ka state government kat ba kiyo replan ne bakal ka health department hi kala bapai bangina dat submit sya ka government of Meghalaya fund sanction are awaited kamot kidang are awaited from the Meghalaya from the government of Meghalaya. Kabamot bang ngani siya ba ka state Meghalaya hi ka batsa ya ka pisa jong ki asya MMBS bat ABS. Balay ba ka batsa ka ni pisa. Ki asya kida dei ba nadu ada kidan ki bayak no kidan ki balapang ki yak no kidan ka jing teman ki yak no balay manusia no pilnya. Balay kita ku kata. Bang isu thu ba government ni kam khen snap ki asya ba balay minang siyo no pisa. Nang ta susu umdai ta kata KBS bagaimana KBS kadang kementak bakharab hai ini bagi UI insentif naga central kio akan penan kami izin dan kami baman kesni kendia kensai bai bahan bai di kendia sai henrai ka bakhadut nantang tang ki asya plu ye tang asya ratno ka kale ha kipor por ki ba dan kitu kita jengja dan kamariang da itu ibai MMBS ABS kio akan repair ye kendia kensai ibai tang idan ba tentang kalau alam kepesar ki santohajar da gitu kiyo entrepreneur yang da gitu kiyo juman toy ka kampung resu ndai balai ko government ka batsa balai ko government Meghalaya ka batsa ek pisa nang ta susu ngaku ambo jengli ka na ka benta ka pandemic ngan ya ko point sange na ka benta ka pandemic COVID-19 pada ngila depan but nadu last year kelas dang nadu ajara phau kelas dang kene ka kelam covid ka PPE ki nalaka pangila request bagian ai tang alis tang gitu jaka bakam bon pelat bayok positif alis ki asya kin thamlong secure rabe namar ko bala mention president nanta de ki asya ki positif dan mapai bonogon samaraki bakan on fin nabdo bagi sedang ya kan covid ki insentif bagi di banyo man ko banan ki berit ki do no namar bagi berit kin misha sho ban le gitu ki activities ki daily activities bagi asya ki di ban le kim asho namar bale bakado kali ate ni patient covid kinan atem si khulung tengah longi tikin mi osho banet visit home visit nak tak tahu ni kesem jeng ha ki asya kin ha up thik tang itu syaja baga government ka penmang isi hajar ide tang ibai segera di minister ru kan dak mentap si seniru nak tak tahu ki jeng sisa government ka bala sungtho bagi khon ki dan kam kum upa jong yang kesam ude bante bagi jeng kam jadi khon menda ong ha bangin hab dapan lagi di khanja bakado umtip kamran kumi pamtip kamran pendiang ki khon kani kadi ke government bangimla ojo tho ba ka jing sisa government kadi benang ka responsibility nam taki khon kiti kumna bakan pelat iksa kumna menang faktor yaki haba khadok pisam an nam ka susu ki ai instrumentation kindiat ki ai last year ya ka face ya ka gloves alani ya ka mask ki ai tang arjo tang arteli reka haduk ka senang yo se arteli khatin apa jam nala pisap kim an kin hak beina ko jam banthit ki mask banthit ki hanjla banthit ki sanitizer ke government ini hukum kali bangimla kan motor hukum ki badat bariatang bangini ki kenthai ki murnyan kata bangimla kan ke jenglang beriman beriru kata kadai ke ba ngingin haban sakri ki asa kin haban sakri kham hasusu ya kasnong katha ya lu sakri ya ki bahiyang basan jigi minister jigi bahiyang basan jigi officer jigi bahiyang basan jigi long he ki long han ki motor tang bangini long he long han kim dam jigi bahiyang basan ki badat ke bariang ki asa ki dei door to door ki dei front line workers bahabrong man ko way pa ko way ke hien ki balik lorni ke jingpang ke stom ke long kumno kin balik yit habet benya but so hadu khatwangan ong itingan penjrong ke jingkran ngan penjrong ke jingkran hang ni ba ke jingkar pat na kaliang jongi kum ke Meghalaya sha o ka sian hi ngin supin kan mau ya ke last hunger strike ke bangin dan bengia kenduk jinge hau a jahat pra ngia kenduk jinge ke long bangi strike ban sange trekam ke bangin declare mentang bagi doctors ki nurse ki dan ki bakham long rut ki asya ki berngam lai ma di kham sange di kham trekam ngin weng no kani ke de jing kerpa sa sien bana kaliang jong Meghalaya asya okasian hi basngo bha ki doctors ki nurse ki rambas nong ki BPO
ki BDO ki officers kinu kim dai ban penting ko tempan ki asam haba khadu ni tempan besar na pelajong ki officer ni tempan ni besar na pelajong ki doctors jo ki ambo man ki jaka ndai makir dan ki syakri jong sarkar ni pan ka sarkar bakal ke kemi nu kpa jong ki exam jong state hi borok ko bai tingi kerpat ke jingkasha na ke health department ni kerpat ke jingkasha na ki health workers ki bajui ilam ke jingkhia jong ki asa barok sikata kata pada kejeng kepak kejong ke Meghalaya Asha Workers Union hi bakin nem dengan penting ko tempan henrei pan kejeng kerja bakin ni ilan kejeng khia ailan ke khubor ke bahatam ailan ke ti kejat ki bakumno bakin im kinyo lam ke bentaban impat ndai bakin soput sah haju ko abang ngene point sebakam bakhadu tinggal berbanong hadian bang ngila ada I warning ya ka state hi bang ngin sa don ke strike mesti yo shaman shua ti hadin kata ka Sautrik jong menai Jun hiru gladap ai kan isti chau director tingiyo e ka sithi no director kembang la mention meneru nang ta susu ngi na po DHS ipla pelat kan ni bisa ka ba sikro nri pholak tingka syaja sikro nri pholak syaja tingka kila pelat kan ni ka de na ka benta ubenai arhajar arhoi benai me April ba ume arjar arhoi FOR ti ringa suka ban pensai kandiat kani kedai kepisah jong COVID-19 hi ti kani kedai insentif na kebentak uni artili ki benai tenrei ke belingok kolong ba ho na DHS ni kumbil ong I ba hek bangila pelat ka ngila pelat na po ka na ka health department hi la pelat ti henrei ka basukut kepisah kolong ka ba peningok kolong bagi asya babun na barok ki district hi jan borok distrik kidang yo betang ko prahajar 2000 2000 3000 tingi suthu menta la na po ka health department kila pelat borok sisnam ko khat 8000 kemut ka sokur ke pisah ke distrik la nei ki block tikani ka dik pelingo ki asha ti menta na po DHS ngiyo ka ni sti ha ka khat Sautrik ngidang yo ka sti na ngiyo ka reply na po DHS ba ki pelat ya ka pisah sikror nri pholak ka bamot na kemta ka by covid nam ta ki asha borok ko ke Meghalaya hi